Ica-inĩ ikuhĩ President William Ruto na mbatoni yake makoretwo na ihinda iritũ mĩcemanio-inĩ ya mũingĩ ũrĩa ũrarutũrũra matũkũya mao na njĩra ya kũmaugĩrĩria. Gĩko gĩa ica ikuhĩ arĩ hĩndĩ ya icera rĩao mwena wa Embu, ũndũ ũrĩa rĩu atongoria ngwatanĩro ya UDA maumenereirie na njĩra nene makiuga nĩ wa gũcora mbica ĩtagĩrĩire ĩgiĩ kaunti ĩno. Embu County are peace loving people. Sisi si watu wakuwa tuna hata adabu mbele ya wageni. Sisi ni watu wangwana. Kwa hivyo mwache kutupotosha. Yule ambaye amechoka akae kando, sisi tuendelee na nini? Na kazi. Atongoria ya moroteirie kara atongoria na ateti arĩa mataranyita mbaru ũtongoria wa thirikari ya Kenya Kwanza na kuga nĩo marabanga njama ici. Mambo ya viongozi kupangia wengine tumekataa hapa Embu County. Na tumesema hatubaduki kutoka kwa serikali. Sisi ni wa serikali hii ya KK, Kenya Kwanza, serikali ya UDA, kwa sababu tulichaguana na kile tunataka ni barabara, ni maji, ni hospitali zetu zitengenezwe, ni watu wapate pesa kwa mfuko. Katika siasa hakuna wakati kutakosa msunguko kidogo kidogo hapa na pale. But we know our leaders, wale wako pale juu wako na nia njema ya kufanya kazi sawasawa, kazi safi katika watu wetu wa Kenya yote mahali ambao wamekaa. Na rĩu morĩtie mũingĩ kwaga gũte mwĩhoko na thirikari na handũ-inĩ ha ũguo marore maũndũ marĩa thirikari ĩrathiĩ na mbere na kũmahingĩria megiĩ ũthii wa na mbere. Tumepata timu ya ujana itakayofagia ukabila, itakayofagia dhulma. Hata mtu kama Hassan Omar leo wakiwa wanatoka katika jamii ndogo amepawa usukani wa kuongoza chama kama Secretary General wa UDA, and that is the Kenya we need, and that is the Kenya we want. Jameni, na muomba mgusu na ule Mungu, Rais wetu William Ruto na Profesa Abraham Kindiki Kithure, tuunganishe pamoja na sisi Lembanile Embu County kwa hii miaka imebakia, tuone maendeleo. Marĩtie hĩndĩ ya igongona rĩa gũcokia ngatho kanitha-inĩ wa ACK St Peters Mũkango mwena wa Embu ya rũgongo. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia.